Nyaka itacho ya utongoi wa governor account ya Makueni enende ma account no ne maweta bena cheni ndini wamebea imweta wa malelo kisomo na wemi ne maenda kithito mbeange kwiki wamebea ni ya uiti pamwana ubangi wa masoko mobea ni wa kisomo ne maweta pa kubikira skulu ni kwatete ilasi ya ECD hii pamwana tambia kana matambia manene alama yakitu mobea ni wani ma ende menda masibitale ma account no kwata ndawa kuma mobea ni wa uiti na mama soko kubangwa na kunewa mianya ya kutunyia Ken. Richard Mulo Musioko ni umuwa ene kaunti ni ya Makueni vitali la mawaluku la makusito ndeni wamefea kifadhoko nyodhukumi wa kaunti ya Makueni na unduku la kuina maweku kutona kwa iliwa. Tuma lelo ibinani yate na mayate mawa lakini oyuni mateme nitikuwa na mateme ni maseo na niti obetela nesa more especially idita nduma mota oteo kuyo kundu kumukutia lete kuyo ngongo kuyo maliko uli tuboya the county government when the ishirikiana nando Makueni when the malelo si mase ukakula kutia lete kala kangeni uiti tukono wende nesa matakitale ne andike na nikuthukumitwe lakini peo pando banini batia lete ndene wa uiti tekwa na matakitale mongelangwe na si lutandao when the nisi kwa winge the right time na maundu ni masonga ngane sanga kila kingine yolo wa ECD centers nitukuwa na almost kila skulu wena ECD center kwa kumukutia lete tuwa the county government of Makueni yongelanga alimu na yongelanga ECD centers kwa winge kubikia ni bandu bau ito sa Mutula Kilonzo Junior no thukumite ni mutongoi ni wikasite timunenge time miagela ya tiala aminukelelie Charles Muthoko na umunene watanithia mambo ka sokoni cia kaunti ya Makueni na kelesio na kwitha makusite mwaluku mailu mviani ingi muveo vangi wa masoko vethito na thina muno vindando nukumena na mama masoko tawa kibwezi kukosa kiwanza cha kutumia vamona kiwanza cha ngali ila si muveani wa vangi wa masoko zinola wiba kibwezi we kambu zinola wiba kambu we wote na be kindu tiboze te matuku maingi muno na nundu nikunaza kuwa ni wenza amasia soko hizi to ziekalile takundu kuka akuwethe wambui mundu ambia project ya ngulwe aile cia iloka sokoni mundu ambia project ya mbui aile cia sioke sokoni yu andu alati upanga bana na moto ibamba na mbui singebete kila soko na niti andikete balua mbinge muno ikabika ofisini wa governor ikabika bala cia ilete na ende kota isoko atajibu koteze kana balua itabika kana ibika ikaleo mubikea kuina thina munene pyo wa indo sokoni Makueni county yonthe Mtongo TV kuma kaunti ya Makueni nyenetwa mulengem